अहानबदा मरोइबा पाव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु मणिपुर मियामना हराव तयामना ओक्तुना मणिपुर शांति पुरक्पा याबा लंबी अमा पिबिरमु हाइना थमोय सेंगना हाइजसि हाइला एमपी लेसेम्बा सनाजाव फोंदोक्रे मणिपुर लेंगाना यूएनसी गा वारी सानसी हाइतुना सेवाव पिरक्पदगी यूएनसी गी मिफम पांगथोक्तुना वा तानाख्रे पोपी थाबा थिंगबगी अकनबा थबक लौखतनाबा फॉरेस्ट के ऑफिशियल सिंगदा लेंगाना डायरेक्शन पिख्रे फुंगियार द बीजेपी की मेंबर सिंह पाक्तकनना रिजाइन तौख्रे बीजेपी फुंगियार मंडल की मेंबर सिंह रिजाइन तौबा लेते हाइना सिमरे होफिंग सना फोंदोरगे चुराचांदपुर दा इरांग थोख्रे हाइरे स्टेट खुदिंगमक्ता डेंगी अमदी मलेरिया की अकनबा सेक्शन थोरांग लौखतनबा यूनियन हेल्थ मिनिस्टरना पौताक पिख्रे एम सुंदरना मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ओरगनी हाइरे पीएम की मणिपुर खोंसत प्रॉब्लम निंगथिना खंगलबा मतुंगदा सोल्यूशन पुरकनबा लाखपो ओइगनी हाइने एमएलए अरुण कुमार ना फोंदोख्रे जेमनिन्स के एम्प्लॉई सिंह खोंजंग संसलकदौरी फॉरेनर सिंह की सुके मणिपुर दा थंफम थोक्ते हाइना फेडरेशन ऑफ हाउमी ना फोंदोख्रे प्राइम मिनिस्टर की खोंसत मियामना याबा ngamloi हाइना वर्किंग ग्रुप ऑफ मया पाइबिना फोंदोरगे हमदे लेंगांगना थाजबा पिरकपदगी यूएनसी की ट्रेड एम्बार्गो की खोंजंग मतम खरगी ओइना हंदोख्रे खुरुमजरे मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मिडियंग ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंबो पुष्परानी लाइसोमना तरामना उक्सरी मरोइबा पाउसिंग संदोकना पिजरी भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 13 मणिपुर लाकदौरीबा से मणिपुर मियामना हराव तयामना ओक्से अहा की माइकेदगी सु प्राइम मिनिस्टर बो हराव तयामना ओकनी हाइना राज्य सभा की एमपी लेसेम्बा सनाजावना फोंदोख्रे वाफम असी इम्फाल की पैलेस कंपाउंड लेबा राज्य सभा की एमपी लेसेम्बा सनाजावगी मयुमदा पांगथोकपा पाउमिसिंग उनाबा अमदा महांगना फोंदोखिबने महांगना मखा ताना पाउमिसिंग हाई प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर लाकदौरीबा सिदा महाका उनादुना स्टेट असिदा हौकिबा लिसिंग अनी कुलहुमदोगी मे अहुमदा थोकिबा इरांग असिना लमदम असिगी अवा अनागी मनिल अदु ngasi फावबा कोक्तना लेरी मदुना प्राइम मिनिस्टर ना मणिपुर लाकदौरीबा से अखोइगी निंगबा थुंगदबा अवाबा कया ताबीगनी येंसिनगनी हाइदुना लाकदौरीबा से अखोइ पुमनमकी लाइबक फबनी मियामना पीएम गा हकथेंगना उनादुना मियामगी निंगबा थुंगदबा अखोइ मियामना अवाबा नंगलिबा मदि अवा अना कया मायोकनादुना लेरिबासी प्राइम मिनिस्टर की मफमदा मरिक सुमना फोंदोकनबगी तंसा अदु लौबा चुमगनी हाइखि भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सितंबर 13 मणिपुर लाखदबा नुमित निनी दंगाइरक्लबा मतम हौजिक बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर समित पत्रा अमदी पार्टी असिगी मणिपुर इंचार्ज अजित गोपाचादे इम्फाल दा लेरिंगै चेरक असिदा निफुम दोइसुबा फुंगियार एसटी की बीजेपी की मंडल सिंह याउना मेंबर सिंह पाक्तकनना बीजेपी की प्राइमरी मेंबरशिप तगी तोख्रे लौरकलिबा खोंथांग असि बीजेपी ना हौजिक लमदम असिदा ओरिबा फिबम असिगी मतंग दा पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंग इन तौगदबा थबकसिंग पांगथोक्तबा ग्रास रूट लेबसिंगबु नाथैबगी थवंग की मायोक्ता बीजेपी दगे रिजाइन तौबगी फिरेप असि लौखिबने अदुमोइनम स्टेट असिगी मियाम गिदमक मखा ताना तौखिगनि हाइना चेरोल असना फोंदोकले बीजेपी मणिपुर प्रदेश के स्पेशल इनवाइटी अमसु ओरिबा ngaचोन में रामसांगना लुसिंगदुना सीनियर एक्टिव मेंबर सिंह प्राइमरी मेंबर सिंह 43 फुंगियार की ओइना बीजेपी की मंडल की प्रेसिडेंट युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट किसान मोर्चा एसटी मोर्चा सिंह एजुकेटिव मखोइगा लोइनबा सिंह अमदी 53 बुथ 11 प्रेसिडेंट ऑफिशियल ओइना बीजेपी प्राइमरी मेंबर दगी रिजाइन तौखिबने
ꯑꯗꯨꯝꯑꯣꯏꯅꯃꯛ BJP ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯕꯁꯨ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ Free Movement Regime (FMR) amadi border fencing khabagi matangda UNC-ga mamangda Bharat Lengaki mihut kangbuna tangkak anirak thokna wari sanabada yanaba purakpa ngamdabana maram oiraga hauzik naga taba mafamsingda lalol itiki thabaksing thingbagi khongjang sangsiliba Manipur Lengaki maikedagi wari sananaba chebau pirakkhre haire. Lengaki maikedagi UNC-da pikhiba chebau asina maram oiraga UNC gi Presidential Council gi oiba mifam pangthoktuna wa khanakre. Nahan Manipur gi Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goyal na khuyek piduna UNC gi President da wari sananaba chebau pirakhibani. Chebau aduda UNC amadi atai satminari basingna ukhalakli WAPHAM sing adu Central Lengak na khangle heba WAPHAM su palakhibaga loinana Center Lengak na sangsiliba ngangphei sambal khabagi makhataba thabak paikhatringaida UNC amadi satminari basinga makhatana wari sana khigani. Wari sana basi makhata boina maikei ahumgi oiba wari sananaba maikei anigi oina yanaba mifam ama pangthokani. Maram aduna hiram asiga mari leinana sangsiliba khongjang asi handokpiyo hainasu palakhibani. Manipur government foreigner singasu taunabasi yamna chumdabani khanglakpadagi Manipur government lising ani kulumdogi March 10 da Kuki National Army KNA amadi Jomi Revolutionary Army ZRA ga su extension tawdaba haina warep lawki adubo central government Manipur government ki warepu mawa lawdana saliba sahi lising ani kunmanga asigi September marida India government ka Kuki singa su extension tawbagi sign amuhana tawnakibasi India government Manipur government ki warepu ikai khumnadabani loinana Manipur miyambu ikaiba pibani haina Federation of Hawmi ki President Sapamcha Jadumani na khuyek piduna press ta thadorokpa cherol amana haide. Sathakiba thawong asina state amagi right po khongoi nare amadi India gi history da dictator gi mami ama taduna lehuragani makhataba pau taminasi. Kuki ga taunari basu asi India government ka taunaba oibanina sugi camp sing asi India ge choba state singda thambana Manipur gi problem asi sada mobudaga mapan solve tawgani haide. President rule government asina kari aronbe agenda laibadagi Imphal Valley gi akoibada su camp hangning libano aduga amuk nagagi khunsinga naknabada su camp thamjina bohonariba asina kari gino asigumba lisang sina satharakpa mabuk sengdaba lichat mayam asina lengak mapubu thaja handabani. India government na Manipur de ingtapa ama lisang sina lehenba pamlabadi khangdaba hai singdabadi nattaba mabuk sengdabagi lisattu thadokpiba phai haina su makhatana phongdoragle. Prime Minister Narendra Modi gi khongsat ka mari leinana security force na lokhalakpa section tharangi saruk ama oina Manipur gi tonga bamfam singdigi lalhoba mari amadi khulai kya phagatle haire. Police ki pauda nahan sekmai police station gi manungsanba Tingri lamkhai digi RPF PLA gi lanmi ama phagatki pharba miyo sigi mamingna khundrakpam malangba singelize tikenjit sahi yangkhai kawi awangwa bagai awang lekai digi ni haire. Matam ikan Canada koireng na lusingba UNLF ki lanmi amasu masagi mayumdagi mobile phone ama SIM card amaga konana phagatkre pharba miyo asina chunu sifai awang lekai dagi oinam naubi mete alliance bikendra sahi kunma pani haire. Amarom da numit adugi nungthil da pripa ki lanmi amasu masagi mayumdagi phagatle haire. Pharba miyo asina langthaban kunja mayai lekai dagi lampok lakpam sanatomba sing alliance
abung sahini fuga mathoini mangon-dagi 9mm pistol ama magazine ama mobile phone ama sim card ama so phagatle hairi tha asigi mapandana KCP taibangan bagi lanmi ama so Imphal East ki wangkhai andro parking dagi fare hairi farba miyo si Churachandpur gi Saikot Jion Bank dagi hojingna Moirang Laisoi Singkha Lekai da Leiba Ningthojam Sunil Singh Alias Salai Sahi Kunipani mangon-dagi su mobile phone ama wallet ama phagatle hairi Imphal East District ki manung tongan ba lambi ki nakal da ain kaina sajilambasing takthokpui thabak leptana sathari Imphal East District ki DC na thokpa order amagi matung ina paikhalakpa thabak ki manung sana sawongbong SDC na konba lamlai bazar dagi napet fali phawbada ain kaina sajilambasing nahan takthokpa loisinkhre haukiba leiba pokpa numita yorbong kharason Hajin badagi lamlai bazar phawbagi lambigi nagyeta ain kaina sajilambasing takthokre amarom kairao vitra SDC na konba fam singda eviction taunanabagi marking tawi thabaksu paikhatkre sangsilakli bakhongjang asida miyam namteng pangbinana basu SD kairao vitra gi maikaidagi appeal tawrakle Manipur government official notification ama thoktuna Manipur da popi thaba thingnana ba kanba thabak sing lokhanaba forest department ki official singda direction pikre mau sana popi gi mahi asi September dagi April phau gi manungda lokpana masigi maoinana popi pambi sing manghanaba nenga ki maikei dagi official notification adu thokibani tha sigi nipanda principal chief conservator of forest Anurag Vaspai na thokiba notification asina popi pambi thaba amadi tharamba sing yanthatuna manghanana bagi akanba thabak sing lokhanaba territorial divisional forest officer DFO singda magi jurisdiction da akanba thabak sing lokhanaba khanghankibani khunai amabu maham tahanbada natana ecology da sathina akaiba pirakliba popi pambi thaba amadi mahai lokpagi thabak sing chingi mafam singda anti social element singna chatharabra haiba kupna senanaba DFO singda direction asipi khibane forest land da popi pambi thaba haibasi NDPS Act 1985 da 1985 da van Adhiniyam 1980 amasung Indian Forest Act 1927 na piriba provision sing violate tawbani haina su palli DFO singna local police ka khusamnaraga drone surveillance tawnana ba madi staff sing deploy tawduna sang naina patrolling satuna yengsinna basu khanghalli loinana karigumba popi pambi sing tharamba thengnarabadi district administration Police, Narcotics and Affairs of Border, NAF, amasung paramilitary gi matenga loinana khudakta yanthatuna manghanana basu order asida direction piri. Ningsing bayabadi hanagi Chief Minister Nokthomba Biren X da thadorokpa post amada Manipur gi singi umang sing kokthokuna popi pambi thaduna state asidra ki makol ama oirakle haiba khanglakpaga BJP na lusingba lengakna drug saba drug lalonba amadi popi thaba thingnana ba war on drugs campaign sathaduna masibu thingnana ba kanba thabak laukhalakpaga loinana chenaba mioi sing phagatpa haurakhi umang kokthokuna tharamba yamlaba popi pambi sing yanthatuna manghankhi campaign asina nisagi mayakta miyamda paksana awareness pibada natana drug ka mari renaba mioi singda akiba amadi mi paiba pokhanki laibak thibadi kumjali sing ani kulumdoi gi me ahum thaudok hek tholakpadagi war on drugs campaign gi thabak lep khibadagi masigi khudong saba lauraga jingi tongan mafam singda amuhana paksana popi pambi thabi thabak satharakle kangpokpi amasung urkhol district ki tainaba mafam singi umang sing maruaina chalengbung singphai sangkai amasung Yonglengdagi hadak inaunongna phangba photograph singda hariba mafam sing asida paksana popi thare haiba khangba ngamle hairi
Churachandpur Police Station dagi kilometer 5 rom chatlaga leiba Pinjanmun village da police amasung khoisaunaraba miyam anigi marakta sauna muknarakpaga loinana Prime Minister Narendra Modi lakaduriba sigi make semlamba sing thugaiduna mangta hankhre han Hill Journal na thagalakpa report amana hairi adumoinamak irang asi kari wahogdagi tholakibano haiba khangba ngamdri amarom thasi tarahomdoi Prime Minister Manipur da lakpaga loinana Kangla manungda miyamgi meeting da wa ngangadoriba sigi yenglaga numit asida traffic da hongba leigani masigi damak Manipur Traffic Police na su maru oina Kangla gi akoiba da kanba traffic management gi thabak sing lokhatpa hokre Prime Minister na miyam da wa ngangadoriba asigi yenglaga Kangla gi kha thangba gate asi VVIP khaktagi sangpham oigani awang thangba gate na VIP sing vehicle pass by official singi sangpham oigani Kanglagi nongsup thangba gate na khongna lakpa miyoi singi changpham oigani numit asigi oina thaubalomdagi lakpa makhal khudingi gari singjamai thong lalaga kongba lambida chatgani mayai lambi amasung wangkhai area dagi lakpa gari minu thongda passenger tharaga hapta kangjaibungda parking oigani sekmai dagi lakpa gari thangmaiban phawraga laklaga Imphal Hotel da passenger tharaga NCC ground natroga khumal lampakta pak tawgani didim lambida lakpa gari wahengbam lekai romda satkani VVIP lakadaba minute 10 gi mamangdagi airport gi Kangla phawi lambi makhal amatagi gari chatpa thingani adubo emergency gi oinadi makhataba pau pisari athingba leiroi hairi traffic official singna maroina Kangla da VVIP leiringai matam khakta miyamgi chathok asida athingba thamgadabani traffic police na lokhaliba thabak asida miyamna sumateng pinanaba SP traffic na miyamda appeal tawrakle amaromda Surajanpur gi oina su district administration na advisory thokduna VVIP leiringai manungda tawgadaba amadi tawroidaba sing khanghankhre loinana Prime Minister na wa ngangadoriba sida saruk yagadaba miyamna maikhet satin roman phi machet athauba pochakna singba mata paidanaba loinaraktanaba khanghankhre nakalamarom da Jomi Students Federation na thadorokpa cherol amada Prime Minister lakadaba si yenglaga tha asigi tarani thoi masung tarahomda district asigi mahai loisang sing thong longani haikre Students Union of Kanglai Park Sukna Senduna Pangthok Liba Tarama Thoisuba State 11 Spelling Competition Lising Ani Kunmanga Amadi Kanglai Park Pumbagi Tore Subari Ba Manipuri Lol Kanglai Lon Ge Wahanthok Sangdam Nabagi Final Round Lak Liba Tang Tara Mari September Nomais Numita Pangthok Lagani Haina Suki Serol Amana Hairi Spelling competition gi oina final round asida category A da candidate tarani thoi amadi category B da candidate tarama thoina compete tawgani loinana ariba lol gi wahan thok sangdam na bagi oina final round asida candidate tarama thoina compete tawgani final round pangthok numit asida mai paklaba mahairoi singda mana mathum yen thokpagi thoramsu numit asimakta da pangthokani haina cherol asida makha tari Lamdam asigi miyoi khudima computer gi knowledge mapung phana lehenna bagi wakhalonda Manipuri Students Federation MSF amadi National Research Center NRC anina punduna MSF ki chahi lisangsina pangthoktuna lakpa aikhoi lairik ningthina tamse haba academic campaign asigi manung channa lemna computer course MS Office amadi operating system OS takpi tambi bagi thoram ama pangthok lagani haina MSF ki cherol amada phongdokli Prime Minister Narendra Modi gi Manipur khongsat asi state asigi miyam gi wahanthok leba khongsat ama oihan saina Sagolban Kendru gi MLA RK Monapil tawkhre Sagolban Kendru gi wa number 7 ki cooperator RK Jiten gi Sagolban amudon da laiba yumda ngrang pangthokiba nobo mayon khongsat ama khaki
ꯇꯔꯥꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝꯗ MLA RK ꯏꯃꯣꯅ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯍꯤ 2 ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯅꯪꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯍꯟꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯍꯟꯗꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯂ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯂꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯂꯩꯃꯔꯣꯜ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯂꯩꯃꯔꯣꯜ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯄꯣꯏꯔꯩ ꯂꯩꯃꯔꯣꯜꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯄꯥꯕꯤ ꯂꯩꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯥꯂꯣꯡ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯣ? ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯗꯨꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯅꯪꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒ PMꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ PMꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯔꯀꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ꯫ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯂꯣꯒꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯨ ꯂꯥꯎꯒꯅꯤ꯫ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯒꯣꯠ ꯕꯦꯛ ꯃꯣꯗꯤ, ꯁꯦꯜꯐ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯏꯖ ꯑꯋꯔ ꯔꯥꯏꯠ, ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ, ꯁ꯭ꯇꯣꯞ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟड ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯔꯦꯖꯤꯝ FMR ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ MIC, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ UNC ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯍꯨꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 9ꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡ ꯅꯣꯡꯌꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ UNCꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯋꯥꯏꯔꯝ ꯄꯨꯡ 6ꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯍꯜꯂꯨ, ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯖꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕ KNO ꯑꯃꯗꯤ UPFꯀꯤꯁꯨ ꯍꯟꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯀꯠꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯝꯅꯅꯕ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯛꯃꯥꯏ ꯀꯟꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯑꯦꯂꯥꯏꯟꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ 6ꯅ ꯁꯥꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ BJPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯄꯤꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ TS ꯁꯨꯖꯥꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯌꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯕ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯩꯅ ꯇꯨꯝꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯋꯥꯅ ꯈꯥꯡꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯅꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯂꯨꯞ KNO ꯑꯃꯗꯤ UPFꯀ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 7ꯗ ꯍꯧꯅꯅ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯍꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫
Prime Minister gi Manipur khongchat asi problem ningthin na naina duna khanglaba matungda solution ama purake habagi pandamda lakpa oigani haina wangkhai kendro gi MLA Thangjam Arul Kumar na phongdokre WAPHAM asi sargam gi 38 suba mapokumon thauramga mari leinana phongdokkibani Manifest Club ta pangthokiba thauramda agriculture gi thabaktagi pothakraba Commissioner Mongjam Joy Social Scientist Dr. Dhanabe Laishram ISTV Network ki President Leitan Them Tombi amadi Sargam gi President M Dhananjoy na thauram gi maruiba mithunglen sing oina saru yakibaga loinana lamdam masigi masak naiba mioi sing artist sing amadi art and culture bo pamjaba mioi kyana saru yaki Leiba sida hosi oriba dengue amadi malaria ke phibam gi matangda Union Health Minister Jeffrey Nadana Leiba asigi Chief Minister Khudingmakta vector-borne disease tagi ngakthoknanaba akanba thabak sing laukhatnaba poktak pikre Manipur Government ki Health Directorate ta Dr. Chambo Golmai nasu cherol ama thoktuna dengue amadi malaria dagi section thorang sing laukhatnaba khanghankre Jamnins thabak toriba employees singi MGL process salibatha sigi manungda Manipur lengang na loisindrabadi khongjang sangsinaba sem sare haina Jamnins employees singi maikedagi phongdorakli Jamnins hospital gi MS office mamangde association for all non-teaching staff Jamnins amadi TNAI Jamnins anina sinduna pangthokiba pawgi mifam amada association for all non-teaching staff Jamnins ki president Manhor Sandam na hai kumjali sing ani kulumdoi gi December amada pham kiba cabinet mi phamna Jamnin state government ki makhada chalaiba institution ama oiragani haina warib lauki state government na Jamnin lausin badagi employees sing khudong sataba mayok nari lenga na hojik phawa Jamnin ke employees singi MGL process loisindana thamli Amaromda Finance Department na thokpa order amagi matung ina MGL gi number yaw the state lenga ki employees sing tolo thadokpada thingba legani hairi maram aduna institute hasigi employees singi MGL process asi tha hasigi manungda thubada loisinbiu harakle
सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ना पाटना मेघालय अमसुंग मणिपुर की नौना चीफ जस्टिस ओइगदबसिंग मी रिकमेंड तौखिबगा लोइनना मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट की ख्वाइदगी सीनियर ओइबा जस्टिस एम सुंदरबो रिकमेंड तौख्रे मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ओइरगदबा जस्टिस एम सुंदर मद्रास हाई कोर्ट की परमानेंट जज ओइना कुमजा 2013 की अक्टोबर 5 वासक लौखिबनी सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ना रिकमेंड तौखिबा दुगी मतुंग इना पाटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस पीवी बजन थिरीना ओइरगनी अदुगा मेघालय हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ना जस्टिस सौमे सेना ओइरगनी हाइरे हौसे मु मखा तारकपदा मपानगिबो पाउसिंग पिसरे पोलैंड यूनाइटेड नेशंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की खुद की मिफम पांथोकनबा तक्सिनखिबगा लोइनना मिफम असी चयोल असिदा पांथोकलगनी हाइख्रे नेपाल की जेएनजी ग्रुप ना प्रेसिडेंट रामचंद्र पाउडेल अमसुंग आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेलगा उनादुना लेबा अदुगी इंटरिम लेंगाक लुसिंगबा अमा खननबगी मतंगदा वरी सनख्रे सेना की मिलिटरी पावर पाउथोक साउथोरकबा अमसुंग डिप्लोमेटिक इथिल लेपा लेतना पिरकपासना ताइवान खक्तदा किहन खंगनबगी थबक सथबा नतना मालेमगी लेबाक कयादसु चाउना अकी तुजुंग पोकना हल्ले हाइना ताइवान की प्रेसिडेंट विलियम लाइना फोंदोख्रे नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दा यूएस की एम्बेसडर ओइना मथौ तोरिबा मैथ्यू विटेकरना रशिया ने इंडिया चाइना अमसुंग ब्राजील दा थाउ योंदुना मदुदगी फंगलक सेलना यूक्रेन की लांड सिजनरी हाइना फोंदोकपगा लोइनना थाउ योलिबा अमसुंग थाउ लेरिबसिंगी मथक्ता कनबा अथिंगबसिंग थमनना वाफम फोंदोकफ्रे यूएस की उताहा वैली यूनिवर्सिटी दा महिरोइसिंगदा वांगांगलिंगैदा स्नाइपर न कापतुना हाटकिबा यूएस राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली कक हाट स्नाइपर पुलिस ना फाननब कन्ना थीब हुमुगी थबक सथख्रे काटर दा लेबा हमास की मथक्ता बेंजामिन नेतन्याहुना लंदाननबगी फिरेब लौखिबदो असिंबगी खुदम नते हानि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ना फोंदोरगले म्यांमार आर्मी की BSO-1 की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल कोको उना इंडिया दा चतुना लेबा अदुगी आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदीगा उनाख्रे सेना की जर्नलिस्ट यूएस दा संबदा वीसा पीबगी अकंगनबा थमदुना अथिंगबा कया थमजिलकपबु सेना अकनबा मोंगदा यानिंगदबा उतखिबगा लोइनना थवोंग असी मीडिया वारफेयर की खोंथांग अमनि हाइना मराल सीख्रे प्राइवेट टूर ऑपरेटर सिंगी खुथांगदा कैलाश मनसारोवर जत्रा की दमक चतखिबा इंडियन पिलग्रिम चात्रुक हेना चाइना नेपाल की ngंफै परिंगदा लेबा ताकला कोटा थोगलकपा ngamdana लेरी हॉलिडे सीजन ओइबा मतम असिदा नेपाल की काठमांडू पोखरा अमदी अतोपा मफमसिंगदे इंडिया की टूरिस्ट क्या थोगलकपा ngamdana पंदुना लेरी हाइना एजेंसी की पाउना फोंदोरगले थासी की मापन पांथोखिबा वाइस प्रेसिडेंट की मिखल माई पाख्रबा एनडीए की मिरेप सीपी राधाकृष्णन सेप्टेम्बर तांग 12 अयुक्त न्यू दिल्ली की राष्ट्रपति भवन इंडिया की 15 सूबा वाइस प्रेसिडेंट ओइना वासक लौरगनी सीपी राधाकृष्णन बु प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुना वासक लौहनगनी हाये आम आदमी पार्टी AAP की MLA संजोय सिंह जम्मू एंड कश्मीर की कोनुंग श्रीनगर दा हाउस अरेस्ट तौदुना थमकिबगी मतंगदा जम्मू एंड कश्मीर की चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्लाना सेंटर लेंगाक पोकन बमोंग देहानिंग तब फोंदोखिबगा लोइनना
thawong asi center lengangna justification yaudana law and order pu lana sizinaraga Jammu and Kashmir gi miyam amasung lawmakers singi mathakta conviction lawkhanaba honaba thawongni haikre Lok Sabha da opposition gi lusing boriba Rahul Gandhi na BJP amasung election commission lautuna duna bot huran ki haibagi hena chawa proof athuba matamda puthokuna ulagani haina phongdokre Sahi asigi November thada pangthoknaba thorang toriba Bihar gi assembly mikhal naksilakpaga loinana political party sina mikhal gi damak sem sanarak lingai Rashtriya Janata Dal RJD gi Bihar gi lusingba Rajkumar Rai bu masak maming khangdaba miyoi anina Bihar gi konung patna da nomoina kaptuna hatlamle Security force na Chhattisgarh gi Ghariyabad district ta operation sathabada naxal lalhoba singa khuthoknarakpadagi hojik phawbada security force na senior leader amayawna naxal lalhoba tara hatkre Assam gi Dhubri da miyamna scheduled tribe status ki demand tawduna ngarang thongjang changsin bada Assam police na kahenba thawong chathaki haiduna miyam nirang hawrakraba matung Assam chief minister Himanta Biswas na Dhubri gi thawdo adu laibak thibani haina phongdokkibaga loinana mari leinaba authority da thizil handuna chenaba officer khudingma suspend tawgani haina phongdokre India amasung Mauritius na local currency singda bilateral oiba lalol itiki thabak athuba matamdagi haunana bathabak paikhatpa hauragani haina Prime Minister Modi na phongdokre Sanabagi pau pisuri Team Tarada Hengatuna from Volleyball League PVL gi Mari Suba edition mafam asigi Gachi Boli Indoor Stadium da October anidagi hawdokna ba sem saduna laikre handaki edition asida no team ama oina Gawa Guardians hapsinduna team taragi oina league asi chatharagani haide Mizoram gi Aizol da tha sig nipadagi chathariba tarani thoisiba North East Zone shooting championship lising ani kunma da Manipur gold ani silver medal mari amasung bronze medal ama puna medal taret lawbangam duna campaign chathari England gi Liverpool da chathariba World Boxing Championship da India gi Olympian Pujarani amasung Jasmine Lamboriana Khenaraba matauda mai pakna kibaga loinana India gi ahenba medal ani soidana phangnana bagi lambi lehankre India gi nupi hockey team nangarang Women's Asia Cup lising ani kunmanga gi mafamda chanaki ba Super 4 stage ki pool match da Yumbu China gi makuta pansil ama marida maiti banankre Malaysia gi konung Kuala Lumpur gi AFC House da draw Pangthokraba matung di India gi East Bengal FC na AFC Women's Champions League Group stage da defending champions China gi Wuhan Jiang da Iran gi Bam Khatun amasung Uzbekistan gi PFC Nasab ka Group B da taminakre Sandal gi Sports Complex sa sathariba DC Central Trophy First Division League ki final da Damjol Youth Club amasung Japhau Youth Club na sanaragani Kiamgai mamang laikai da sathariba Laisang Hidden Trophy ki final da Victoria Fly FC Yaripok amasung Iramsel FC Lorembam na tha sigi taramari da sanaragani Ngarang sanaki bahanba semi-final match da Victoria Fly FC na SEYC Urupu Pansin Mari anida maitiba piduna final sangkibani match asida Fly FC gi Corona kunmapan suba kuntratare suba amasung
ahapa matamgi nifumdoi suba minita goal ahum amadi tondon bana kuntramari suba minita goal ama chanba ngamki. Laksa Sena Mars Thadagi Horaga Mahaki Hanba BWF World Tour Men's Singles Quarter Final Sangduna Tha Taru Phajinduna Thamlambadu Nathok Pangam Kiba Aduga Ranki Reddy Amadi Sirak City Su Last 8 Makuigi Mapam Kanba Ngam Kibaga Lunana Indiana Ngasidi Hong Kong Open Super 500 ta Mating Thokna Sana Bangamba Numit Ama Oibagi Harawa Pangkre Teamwork amasung unity haibasina mahaki side na sanariba top football gi yumpham ni haina Spain gi coach Luis de la Fontena phongdokre Hanagi cricketer amadi miss referee GS Lakshmina umpire sing Brinda Rathi amasung Gayatri Venugopalna Lakliba September Kuntra dagi pangthokpa hogadaba Women's ODI World Cup lising ani kunmanga yengsingadaba nupi ngaktagi oiba ICC panel of match officials singda yaukraba Indian ahum oiri amadi Manuel Neuer gi handakta kuidringeda form tarakhiba duna lising ani taramari World Cup winner asigi German national team da soidana amuk halakpa ama fanglaba yabagi matangda singnabana hongnana amuk pohalakre Leslakpada maroiba pao mohana Popi Thaba Tingbagi Kanba Tabak Laukanaba Forest official sing that Lengang direction be crane. Fungyar the BJP member sing Paktak Nana resign to crane. BJP Fungyar Mandalgi member sing resign to Balati Hana Simre, hoping Sana Fungdoragi. Churasan Puda, Irang Tokre. State Kudimak the Dengue Amadi Malaria, Yakan Basaksan Tarang Lokanaba Union Health Minister na Potak be crane. M. Sundarna Manipur High Court Chief Justice Oragani. PM gi Manipur Khongsat problem ningtina khanglaba matungda solution purakna na balak poiga hane MLA Arul Kumar na phongdokre Jamnes ke employee sing khongjang sangsalakadawi Mitei sing free movement jahanba lanjenari ba sing mayumda hanjil hanba su agreement handok pa haiba wakat sing Prime Minister na thabak to ontho halamna na ba governor amadi BJP da memorandum bisnukre Prime Minister ki khongsat miyam na yabangam loi haina working group of mara paibina phongdorage Foreigners sing isu ke Manipur da thampham thok te haina Federation of Haumina phongdokre amadi lengang na thajaba pirak padagi UN sigi trade embargo gi khongsang matam kharagi oina handokre Pijariba pausing asig loina na nukti ki phongliba pause sindagi lok thoksaba maroiba pausing miyam da pisab loi sinjari Wakatarak pada mata-matang WAPHAM amadi RASHI PHAL gi thorom nirmala thangjamdagi taminase pumna mokpo mokahana puspara nilai shumna krumjari
amaka hana midyang tabiriba amadi tabiriba singbu nirmala thangjamna taram nokchari ko ngona khurumchari puduna lakchariba si matam gi wafam amadi rasifal asigi matam gi wafam da puduna lakchariba si pakpa amotpa khanghanli haiduna mingsel thugaiba taribra ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩꯗꯁꯨ ꯃꯤꯅꯝꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯝꯕꯤ ꯊꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕ ꯑꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯗ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯄꯛꯄꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯁꯥꯎꯗꯨꯅ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯥꯍꯟꯗꯕꯅ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯥꯁꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯊꯤꯅ ꯁꯥꯎꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯥꯗꯔꯛꯄ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯈꯥꯎꯗ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯅꯅꯕꯈꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯏꯟ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯕꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯕ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯇꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯂꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛꯇ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌా ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯐꯣꯡꯕ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯁꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯂꯕꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯒꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯛꯅꯕꯁꯤꯡ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯚꯥꯔꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ MLAꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯣꯡꯊꯣꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯇꯨꯅ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯛꯌꯦꯡ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯥꯏꯗ ꯄꯛꯄ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯎꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯡꯁꯦꯜ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯆꯨꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ
Makha tarakpada amuk rasifal amuk mayam puna taminasi. Rasifal asibu ibirakpa Wangkem Jibol Singh, Assistant Professor, Biotech Janims, Singmayrong Imphal, ngasi, tang taraganitoy tamapan, Inglising anikon mga iray numit, lang manikon ni pan manumit asi rasifal taminasi. Ahan bada mes rasida, angam manachan binaba, pangsinaba, amadinolog pa pagani. Ning badi tunggani na chak naral chakwat kani miyam na chan bigani paw nungay gani, Laisa pakhang singgi oina nungsi mari fagat kani. Bris rasida hakchang nungai jaba miyam galoina raga mai pakpa hengadaba numit ni anam tanaraba amadi asawa loina rabadi pam daba nangani. Laisa pakhang singgi oina nungsi bana tingbang bigani. Mitun rasida ningba mapa chana sendong tan bangam gani. Ngang sakpada pakjagani marup mapang singi mateng fanggani. Nachak naral chawkhat han bangam gani Laisa pakhang singgi oina mai pakani. Karkara sida khangba amadi thiba homba kandrabadi nathak thong bangam mari pharoi. Yamna thajaba marup tanaba ukal oigani. Selsu tansin bangam gani. Pakhang Laisabi singgi oina wakal nungai jagani. Singhara sida asa sauru khinu miwa thajaba amadi. Arapaga mateng launabagi thabak amatta kanaroi. Yakayeng na chatrabadi kok chikpa soide. Laisa pakhang singgi oina ning bathung bawagani. Kanara sida napal namangjaba pairaki lausing chonba sel chatfam yamba. Numit ni khana chainaba amadi akal athaugi thabak da yaurunu. Pakhang Laisabi singgi oina pothana laitho. Tulara sida asawba amadi matang chadana thawna phudokpana kaina bayaba laigani. Lai guru nadi chanbigani apha apun kokani nacha nanai chawkhatkani pakhang Laisabi singgi oina ningba chawna thungani. Brisik rasida hanagum ariba marup mapanga mari fakhiroi. Miwa thajaganu wanom thawnom kanagani nathak thongmagi wa tadrabadi safagani. Laisa pakhang singgi oina ningba mapa chagani. Dhanurasida asa saurasu matam mangduna tokani yaknaba laksinba amadi miyamga mari semgat payamna wagani thawna de hangano safagani. Laisa pakhang singgi oina ningbana ama oigani makarasi thawna utpana nathak thongmana chanbigani akiba thada u palambalan su changba yare poram sindokpa hairani. Miyamna di warauri Laisa pakhang singgi oina ningba mapa chakhiroi. Kumbarasi ning bathunglani landabana nachak naral chawkhatkani anauba lausing fangjagani hanthaba loina rabadi ikai nungsi yanaba thaudok nangani. Laisa pakhang singgi oina mai pakjagani aroibada minarasi naknabana tengbang ningba amadi miyamna pamnaba numitni makhoiga loinaba tongjagani aranbana mangoina rabadi nungaifam leiroi. Laisa pakhang singgi oina hanagum phai. Masini pujarakliba matam-matamgi WAHONG amadi rasifal. Nungtigi fongliba pause singdagi lauthokjaba maruoiba pau. Tabiriba amadi midyeng tabiriba singbu nermla thangjamna amugana khurumjari. Happy birthday भाई ngasi di nang na treat piba tabani
कायदे कई पिजेगे हाइनो थैंक यू भाई किम्बाप ओइना तौरसे अदो भाई नंग हदक चही तरह निपान सुरी नत्रो किम्बाप तुदी हयेंग सारसु यारे वोटर लिस्ट रजिस्टर तौबा यारिंगेदा रजिस्टर तौसलोरो सिने या मारुने होय भाई यामनबुदि फबो वानी नंगना हारिदो अदो डीसी दा रजिस्टर तौनबा अमुक कोइचेन चेनबदो आइदिंग अमारो हयेंग वाइ तंद्रकांदा येंगगे अई मारबसे कोरियन मूवी येंगबा याबो वेबसाइट अमा हाइरो हाइरदि सलेक्ट हाइरकन वोटर लिस्ट अनबसे ऑनलाइन दे याम लाइना हाइबसिदि खंगमद्रि डीसी सत्रसु याब्रो हाइसे यारबने www.voters.eci.gov.in दा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन दनतना वोटर अमगे डिटेल्स न सिंगबा चेंज नत्रगा एडिट तौनिंगबा लेरबसु सिगी वेबसाइट सिदा लोइनि हारबनी वेबसाइट ममिंगदो अमतग हाइरो भाई www.voters.eci.gov.in October की डेट 1 फाउगी मनुंगदा चाही 19 सुगदबा ओइरबदि